Dobar dan, ja sam dr. Matejin i danas ću vam odgovoriti na jedno vrlo često pitanje iz domena povećanja grudi, a to je da li implanti imaju uticaja na dojenje. A ovo pitanje da li implantacije imaju uticaja na dojenje, na kvalitet i na količinu mleka vrlo često se postavlja u ordinaciji, u kontaktu sa pacijentkinjama i vrlo često nam pacijentkinje pišu i postavljaju ovo pitanje. Moram reći da implantati oko sebe imaju zaštitni omotač, teflonski sloj, koji je barijera između silikonskog gela i tkiva dojke. Ta barijera ne dozvoljava direktan kontakt silikonskog gela sa dojkom, čak i u situaciji pucanja zbog neke traume ili bilo kog drugog razloga, implantata ne može se izliti silikon, jer su današnji implantati mnogo kvalitetniji i prvo što je jako redukovano pucanje implantata, a drugo je da i ako dođe do pucanja, gel se ne razlaže i ne bude u kontaktu sa tkivom. Implantati se postavljaju pod žlezdu, pod mlečnu žlezdu ili pod mišić. Ima i varijanta pod fasciju, ali u svakom slučaju ne dolaze u kontakt sa mlečnim kanalima i sa mlečnim žlezdama i ne mogu imati nikakav uticaj na kvalitet i na količinu mleka. Rađene su studije, rađena su ispitivanja i nema razlike u kvalitetu mleka između onih majki koje imaju implantate i onih majke koje nemaju ugrađene implantate. Bez bojazni, bez straha što se toga tiče, slobodno mogu se ugraditi implantati i pre rađanja dece. Postoji jedna druga stvar koju bi isto sada napomenuo, a to je da li će implantati u slučaju dojenja promeniti oblik ili položaj ili nešto slično tome. Pa reći ću da ima pacijentkinja koje i bez implantata, kada se porode, vrate svoje grudi na devojački oblik i veličinu. Ima onih žena koje posle porođaja i dojenja izgube potpuno grudi, grudi mi usahnu. A ima i treća grupa kojima se grudi povećaju i ostanu uvećane i nakon dojenja i porođaja. To se dešava i sa implantatima i bez implantata, potpuno isto. Situacija u praksi nam govori da često one devojke koje su ugradile implantate pre rađanja dece, nakon jednog, dva ili tri ili više porođaja, dolaze sa željom da im se grudi nekako poprave, da su grudi bile veće u toku dojenja, pa su se smanjile, pa se malo opustila koža. U tim situacijama imamo nekoliko mogućnosti. Jedna od mogućnosti je da samo zategnemo višak kože koji se stvorio i kožu koja se opustila u periodu dojenja. Imamo situaciju da možemo zameniti implantate ukoliko su dojke usahle, smanjile se, pa sada stvarno deluju mnogo manje nego što su izgledale ranije. Tada zamenimo implantate, stavimo nove, veće. I imamo situaciju da neke žene u poznijim godinama čak žele da izvade implantate i da ostanu bez njih. I ta situacija je moguća kada se radi redukcija kože i tkiva i praktično se žene vrate na one svoje grudi koje su imale kao devojke pre ugradnje implantata. Toliko o ovoj temi i o tome koliko implantati imaju uticaj na dojenje i na sam izgled dojki u toku i nakon dojenja. Pričat ćemo još na temu povećanja grudi. Svakako, ako imate neka dodatna pitanja, obratite nam se, direktno pozivom na kliniku, zakazivanjem video kola ili direktne konsultacije sa hirurgom ili postavite pitanje preko društvenih mreža. U svakom slučaju pričat ćemo i dalje na ovu temu. Srdačan pozdrav u ime Klinike Olimpij, u moje lično ime.